Niya Daba Berta ke Thanjabang Nilisami Kacherong Parpi Aprang Si Berta Thepipen Arjuitha Karbi Anglong Arlo AFSPA Aron nang kibike nitum APHLC asong atum penke ning ingsamse usi kursing timung kaningje Jinjan LP School along non anta osomara tumaphan satlang mate exam patok telang Bolin Deuri Hamren Additional SP WKA and Alam Toy Border Area Hor Kakuruk Pon Non Bertang Ton Pen Arjuitha Karbi Anglong along Peace and Development Accord kachetoke Karbiarat atumaphan nang kachong thuichot pusi kursing timung ahin pen ningje pon lapen Karbi Anglong arloke Armed Force Special Power Act AFSPA arong nang kibike nitum APHLC asong atum pen ke mentu neta chedon dundi lapen ning ingsam se pusi APHLC asong pachethang chunbang kursing timung ahin pen Hawarghat Amena ahemalong pen pherangke atumaphan nang thandun lapen CEM Tuliram Ronghang nangli constituency bitung rengthama along nilitum APHLC asong atum mai ke pado ponahut nangli munit atumaphan nangkachi toydun pen mai nangki pridun ke latong mon samlo mabuta alangli kursing timung ahin pen arjupon lasibangso Armed Force Special Power Act AFSPA arong abangki Karbi Anglong penke chevidro ponang poputa APHLC pachithang chunbang kursing timung ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghangaphan pachini pon Halaso British तुम दम देखो तुम्हारे ला पॉलिटिक्स दिखाला परमिशन एम Sak sikat permission do ma phana permission anda ha. Kupia pala ne meeting ke logle pukore. Kupia la dak kodak meeting apa do ya. No development ni huna kundak meeting do ya. Ben ke changlo school ben ke changlo ko ma sin election huna kada ho na do. School kali honi ha. Development ko pila to Karbi Anglong no ne. Kalau development thanglang na kalau development ko. Development Karbi Anglong kalau development ko thanglang ba. Paisa pharoi si ni ba kana bek ko na le. Baro ang ba ni ke long na nang ko na ngang ke na ka na. De thang le na ti hole ma. De thang le na ti hole ma. Ni ma hole ma. De thang le na. Baro ang
Development pilon non de. Development kalau dek kalau. Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Arat Fan Kachari Bon Nabang Fujong Si Nangli Homosti Nangli Constituency Nangli Rong Jong Si Labang So Alam Ki Klang Pulutang Tela Ki Karbiat Akhe Fan Isi Kimisen Ang Tek Kalideji Lapen Karbi Hampang Karbi Society Fan Kimi Ang Tek Kalideji Pusinilitum Nang Jong Nang Kok Pulake Nangli Jong Si Mesen Nangji Ning Isi Do Nangji Karbi atum ta kai kita kacing thorna se prang du nangji plutang de labang so ora dur pen nali chevar noi nali rada phana thanoi nali long ke do BJP kachari bom nali tuma yut phanda labang so out pen pachevar ve pulote karbi society masi mimede ji nali nura sia ma rongjong si labang solam klang rok plutang de kimesen putong nali fanili tum nang hok putang imante non pinian nila anak isu ngapor hutsi nangli rong pensi pini ke peace and development ang tekti pave det pulutang te karbi ang long non charbu si karbi rarang bong ke pacharbu ya bidi lok si ke claim ye phandong pini asparo nang ibi kok lo mante dakho kijut silamang nili karju kang tu bangke tane karbi ang long e peace and development padunang nelo puto akar ido koklo ma pini labang so nang le meeting ke padolong le det abang ke labang so kacharo do koka potong pini aspa nang bi koklo ma te labang so ron Hawar ke hat pendor sing terang news fast Karbi Anglong Amreng MAC constituency angkang arlo kedu Jinjan LP school ahem tun lapen lo charliao sumaratum nang ke thandun alam arjudam long lote majok abang phubang piatum setami mekri klorinji athebang so school along lo hanbang kachirang widada jok Jinjan LP school charlio sumaratum non anta exam mate sadlang toklong lelang lapen non an class 3 class 4 lo non anta kokho anta hek thilang bangswa tengpen langdam lo pulutang te Karbi Anglong kacharlia nat ko ansi paprang dun thekpo athe ladaksi hekdaklo jong si thanbang chewangver asonte pini army la haya somaratun kokho ke thek hidaji alama matsiabi non ke class 3 class 4 kokho hek thepuke thanbang kachewangwe lapen o somaraphan lo than thepuke ladaksi hekdaklo athe LP school penhen lo anutin ta kachar lidun cheng angdenglo ke chenga por jong si mesen lo kacharlia warsai long dunde lapen arta kangdu ka ko jong si kacharlia warsai long dunde puluti akang tui angdeng mate high school lapen higher secondary angdeng antami ledun edat tahai Jinjan LP school charlio somaratum non anta exam mate sadlang toklong ledet ajok hadak charlio somaratum manghu prong lasi lason than bangaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen ki ot pasodak nangji kali pulote noningkan ko bak aphilote School charlio somar avidia ji pusi ong dungara tumpen ningjerinti Tokalo mo ko? Toktelang ma. Sarang ma bang ba? Sarang ba ma? Tada school la? LP school. Na English o Assamese la? Assamese. Nang koko theng ma thek tha? Belum ya, awe ya di rumah Thek lo di. Kas kan opening a? Class 3. Na ko? Class 2. Koko thek ma thek tha? De ABC thek ma thek tha? ABC thek di. Assamese school boda? Te dadang nang tum exam tol ma tokte? Tokte lang di. Sarmen chini mana? Te nang pu sarmen chini ma? Chine. Kona pe no bang asara? Oh, lengkap dan berubah. Lang bang jan ma? Sarang me di. Admission na London na. NND. Jiri Kindeng pen Rajib Timon News Fast Karbi Anglong
kedam tang ni phai isi jang mi chik lo por phai kep malom aduya hoi along kedo atum hor ke jor chimit me pin la pen kedang tami karkhana son pena jok hada kedo arar tum kangri kang krang pen ahir ing tang ra katomon theklong si hor ka kuruk ji phan bilon diuri hamren additional sp pen lam hoi pipon lo ulukunchi outpost in charge Pradeep Daimari ASI lapen Izak Ali Sabuda IC lapen alangli risang ho tumpen pen hor ka kurugdam penang ana hor long pon lapen kedang adim antamik kurugdam pen kedang iya phule lapen kepang pen iya phule cho pen phalang no si hor panahok lo kedang a hor liter thongkep su si panahok lo lapen hor ke air lapen beer anta penang anlong si police atum chupadi deng pon lo la son si la hin tame aduya hoi along hor ka kuruk pon asai deng pon bom po lapen hor jor pon long le lo pusi pangdak pon birta kirip dun long atengki kedam tang ni phai si jang mia jo por phai kep malom kangri kang krang pen kachepo hong ahir ing tang rak pen hur choduta lahai hui hor ke long joy kia potsi pusi hadak cherok tok arat atum pherang ke phan than pachini কালি ৰাতি যিটো ঘটনা হ'ল আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি বহুত মদৰ ঘাটি আছে এইবিলাক লৈ ইয়াত বৰ্ডাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এই মদৰ পৰা বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা অসামাজিক ঘটনাবিলাক হয় আৰু তাৰ পৰা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় ভুল বুজাবুজি হয় মদ খালে আপোনালোকে জানে গধূলি সময়ত মানুহে কাজিয়া কৰে সেইকাৰণে আমি মানে আজি কালিৰ ঘটনা যিটো হৈছে সেইটো মদ খোৱা লৈয়ে মেইনলি হ'ল সেইকাৰণে আজিৰ পৰা আমি ড্ৰাইভ কৰিছোঁ গোটেই আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয় আছে সকলোৱে মানে আলোচনা কৰি মেঘালয় পুলিচৰ লগতো আলোচনা কৰি আমি এটা ড্ৰাইভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা ইয়াত কোনো ধৰণৰ মদ ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ মদ ইয়াত মেইনলি মেঘালয়ৰ ফালৰ পৰা সেইফালে যিহেতু মদ মানে বিক্ৰী নহয় গতিকে আমাৰ ফালে আহি কিনি ইয়াতে খায় আৰু ইয়াতে হুলস্থুল কৰে গতিকে আমি আজি এটা ডিচিজন লৈছোঁ যে আজিৰ পৰা ইয়াতে এটা ড্ৰাইভ হ'ব যাতে ইয়াতে কোনো ধৰণে আৰু ইন ফিউচাৰত মদ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত মদৰ আড্ডা বহিব নোৱাৰিব বৰ্ডাৰত যিহেতু বৰ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ এৰিয়া হয় এনেকুৱা চেঞ্চিটিভ ঠাইত মদৰ আড্ডা পতাটো অতি মানে হেৰি আৰু ৰিস্কি সেইটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি আমি বহুত জেগাত কেইবাটাও জেগাত কৰিলোঁ যিখিনি আমাৰ ইয়াতে দোকান আছে আৰু বৰ্ডাৰত আছে সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু বহুত পাইছোঁ 4 কাৰ্টুনমান পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা বনোৱা হেৰিও ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ বিয়েৰ পাইছোঁ বহুত মদ পাইছোঁ এইবিলাক ৰাইজৰ পৰা আপোনালোকে ৰাইজে বহুত সহায় কৰিছে ৰাইজে গোটেই খবৰখিনি দিছে যেহেতু ইয়াত এনেকুৱা হৈ আছে সেইকাৰণে এই ঘটনাবিলাক হৈছে বুলি ৰাইজে খবৰ দিছে ৰাইজে দেখুৱাই দিছে আৰু সেইমতে আমি কৰিছোঁ গৰাকীবিলাক কি বুলি কৈছে গৰাকীবিলাকে তেওঁলোকতো মানে ক'বলৈতো তেওঁলোকৰ একো নাই যেহেতু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'ম যিসকলে ইয়াত বিক্ৰী কৰি আছে আৰু ইন ফিউচাৰত আমি এইটো এলাউ নকৰিম আৰু Umpanai Pen David Singh Cheron News Text Report News Fast Karbi Anglong Silunijan SGB Circle Committee atum pen Deopani Tourist Lodge ahem along Pherangkia mai kepha labang swahut kedam tang theria chiklo Niphai inquiry ke thom arni Karbi Anglong Autonomous Council budget session along Karbi Anglong Sorkari Gambora atumaphan kaike kachudeng bom abainong sika pharu truck sipen suri ke thom an Kapabat pon thuba puthak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong hangaphan ning aklong pen kachuru pajir pon labangso pherangke amai ke pha along kache tongdun lake Silunijan SGB Circle Committee Secretary Junes Timu Office Secretary Bhubon Borua Advisor Kuli Singh Timu atu Ex Secretary Priyonat Mohato bangso pherangke amai ke pha along kadu kawe bang prep hosose SGB atum chetong pon Kedamtang council budget session ke do ahot item ka chinghone la pentum ning ka chithi ne bang akihai Dr. Tuliram Ronghang executive member Karbi Anglong Autonomous Council saralangli budget session along Karbi Anglong Sorkari Gambra tumpan aprang ke ni tum phar proxy si nongnam bainong chodeng ponbon lo seta non alangle leadership hut team Karbi Anglong pen po puthot ni tum Karbi Anglong Sorkari Gambra phan surigi thom an kepa ba ponapot kapre ka circle atum saraphan kachuru karchu sonthot sinitum labang so med media pen ajok nilitum silunang circle poi pen
item kaching honai aman gitu Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Rohang Chief Executive Member Saraphan item sorkari Silundan sorkari gangbra association hinpen pini labangso media penajok alang phan kachuro pajir pono lapeng kewang gilang arni team Karbi Anglong asong yapo mande Karbi Anglong Chief Executive Member Dr. Tuliram Rohang Asama District ason kipi ponbo bainong ason dakthak nile tum Karbi Anglong phaname hala tum phan ke long ason thot nile tum tame aku nagamatha ponji phansi pini labangso media penajok saraphan tuning ripon tulo akapan kapre district nge bang Surikhet Rock takelong rolo lapian Surikhet ta bang chudeng bomlo asi Karbi Anglong tum phandame Surikhet kelong je phan aku Karbi Anglong ASEAN phan tuning ri tulo আমাৰ এই 700 টকাত ঠাইত যে 3000 কৈছে এইটো অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে তেখেতলৈ আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টত 9000 টকাকৈ গাঁওবুঢ়াসকলে পায় গতিকে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো যাতে 9000 টকাৰ বেতন আমি পাওঁ তাৰ বাবে আমি আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ চিলনীজান চাৰ্কুলৰ ফালৰ পৰা Karbi Anglong West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Pen kahilo kilometer troksi Ronghang Rongbong Rong Aragalong non kiki bom Karbi Recho aphan Arnam Pharo Arni Pharo atum Kechok je puthak Recho arpupen pasun pon Ronghang Rongbong Rong Arak Karbi Recho aphan arpupen kapasun pon ang kokathik lake Amlong Center along Senem Alam Paju Thek Thedet Senot Miji Atumaphan Kang Chek Tha Karbi Recho Hemkonglong Do Puamat Long Rihabi Atumalong Kedam Tap Karbi Recho Hemkonglong aphan Jang Thu Ke Thai aphan Ke Hang Tap Ne Karbi Recho Jakong Do Mate More Power Pu Kachipu Tangka Poisa Kecho Katha Riso aphan Rong PR2 Chedam Nang Popu Kipu Ronghang Rongbong along Arnamasai Iklemji aphan tangka poisa Kiridam Karbi Recho amat Thurplut Karbi Recho Hemkonglong pen Bahara Kirungtak Karbi Recho Longri Longpat pen Nangkile alam anta Ingsai Paju Thek Thedet Ramsing Ronghang Karbi Recho aphan Longri Longpat atum lapen Senot Miji atum anta Ingthur Thunangji pu alam abangki jokta ningje longli ningje jedet abang jongsi ningje det lutangte ar pupen sunangji Ronghang Rongbong along Karbi Recho lam hoi nangkipi dengdun tap aretiti laki jokche lason krihini alam thepen jong ponsi Karbi Recho aphan ar pupen pasun pon loputa kathar popen pherangkya thengnu nang pachini dun Rohorong bong rohora long motor tar po kuru tar mata kathar pu kathar burat lo penilimen make rupsing tiga thar rasi litum aram pharu tum kucing wai penalam aram pharu tum ange ong ko pensi kechok cha point ka dog we dog ko pot ka do we pen point krehini do ko lo ala sedula stamela point krehini a lokot pra joy ni bangsi ala non harsing rong chala ramsing rong hang phan make pa Karbi Recho punang kong lo dam tang sita ek Karbi Recho lo lalan phan mangke to dabadap tarik hini je chikuljon pli nikan suri nikan kora hini to dabadap apor bhai baji pli apor bangke aram pharo atum mangcheng wai sar pen kechok cha ponong lo ga joni pen joni si to dab bai pli pan bangke papa sunang tok lo ba papa dam pon rok lo la si alang li kechok lem kechok dam anta ka kechok che ke thek lo la alam ben si dam lo la si non bangke la ka Karbi Recho pan mangke ing thurune lo athe arona teng langdam polon te arona teng langdam polon te patai hini teng lo patai ni dam tang lo polon ta phige dam thu bangke kang thur ja aron masi ave pusaram pharo tum bangke jong pon thim lo aron ot thim nai pu masi jong pon thim lo la chala li phan bangke kang thu pon ya alam rai ta ve lo bangke aso mara tum ponon adonon ra ponon jer pijir pu ponon ba long ri long pat pen le la phaning thur na je pulenang pur ta ram pharo tum ke kroi kre lo posito da bangke chparai pon thip lo Hamren Pen Mohen Rongpi News Fast Karbi Anglong Pini ada babirta lansi pajudlo domi thakme kardo